Eve tavlaya reveberiya cebecekirine ile qaza Amediye. Nezîkî 60 salaya xizmeta hewlatiyan deverê bi giştî diket. Lê di niha de û digel heman reveberî li nahiya Sersinkê hatine dayixistin. Hewlatî jî dibêjin. Lê şûna hikûmet asankariya bu xelkê peyda biket, astangan zêde diket. Çunkî nebûna reveberiya cebecekirine li Amediye dibîte bargiranî. الولايتين دي حكومات روز بورجا صلب صالح آسان کاریا با خلق خود کرد با شعب خود کردن لیل هرم برو واجه افریقا چکسازی دست بکر چکسازی لسر حساب بارگرانی سبب ولایتیان دست بگیریه افریقا فرمانگاه جبهه‌جویانه داد الدور آمیدیه راد که سرچه اساس تو فرمانگاه راد که تو بارگرانی سملت ولایتیان پیدا کی Parêzerek jî dibêjit. Li dîv sîstemê li her cihekî dadgeha berayî hebîtin debît reveberiya cêbecêkirine jî li wêrê hebît. بگمان کارتکرین یا کری چون که هر بریاره که درد کویتنش دادگاه ها برایی یا دادگاه ها باره کسواتی نفسی دادگاه جیبه جینا کتنوی بریاره و اینم او بریار ده تراوانه کرن بو فرمانگاه ها جیبه جی کرنی برینو که فرمانگاه ها جیبه جی کرنی لسرسن که هبو بس بو مواکی هاتی دای خستن اوه یعنی گرک گیرو گرفت بو مواک پارێزەر دی سواک بو خلک کیش کت پیدا کرین Reveberiya cêbecêkirineyê berê li Amediyê jî dibêjit. Di niha de jî ez wekû rêveber li devereka dî kar dikim. Lê zerarmendê serekî her xelkê deverê ye. Lê bidîdnamên girtina rêveberiya rêveberiya cibecêkirina Amediyê zerareka zor mezin dê gehnîte xelkê devera Amediyê. û di heman dem da çi başiya nagehnîte proje çaksaziya حکومت هرما کردن جبر کو رهبریام یک شوار رهبریا بو لسر آست دوره یا به فرمانگاه ده همان دم داشی نسریه که بجم چه نسری جنه بو او ما کاره که باش خدمته که باش بو دورت کرد Rêveberiya cêbecêkirineyê ke ji wan rêveberiyên girin ku rojane xelk pêtivî dibîte li Sunûrê Qaza Amediyê. Lê senterê Qaza Navirî li sala 2011 ew rêveberî hatibû vekirin. O du jûreka avahiya qaymiqamiyê karê xwe cêbecê dikir û bê avahî bû. Lê dadgeha beraya Sersinkê jî heman rêveberî hebû lê di niha de her du hatine dayixistin. Nihat Weramariyên Nartî, Qaza Amediyê.